Contohnya Kangler. Gitir Kangler. Alhamdulillah. Kayak duo nih Kangler. Aduh, kecil aja kayak gini melawannya, apalagi gede ya. Wah, keren. Kayak dulu. Kayak begitu. Strike gear kanan gear. Ngeri nih strike-nya. Strike-nya ngeri kanan gear. Ngeri nih strike-nya kanan gear. Satu lur dua ikan. Satu lur dua ikan. Langka nih kayaknya. Bisa kerapu ini. Bro, kerapu bro. Strike, kanan gelar, kerapu. Tinggal cebere. Banyak kali kerapu. Strike. Maybe kanan gelar.
Track dari gitu tangan. Catch the floor bro. Ha. Track. Kan bro? Di bro strike lagi. Tak bro? Ngeceh-ngeceh? Beres ha? Kira pakai sarung tangan bro? Hmm? Hmm. Baik bro. BGT lagi rekan angler. Kencing seber ya. Putus. Malau. Aku. Putus. Ada dia nak putus lah ada jalan tu. Sama lagi dah. Hah? Sama lagi. Ya, pasangan lagi. Ada. Ada berubah. Jalan dia ke rumah. Ya.